I mala Nuär kel, mala Nuär dial, mala everybody else. So I'm kind of exhausted a little bit. Taka matara right now. Don't baware rianya che mechalari medan we wen chejen. Chete wish. Tama call it a dupe. Lao taka matara kan ba kula we tasin. But Dio ye don't care about long ben. Lada yoga tiang. Again quite a go over message to them by Jackie. Don't shower gaganan, don't keep it out and tama doshan. Message me share ko group ni kondial. Don't shower gaga cha kamrar young. The so-called South Sudan Army, which is Dinka actually. Shower ga kamrar and tama wo kor ba to kama yom. To next week. But the reality was based on what we know, what we know, Chadi Midi Cha Assembly, Kairia, Duma Yom Guamo, in general. De Midi, the long Cha Assembly, de Damitre, Tetin, Te White Cocaine, the Altegatin. Bialar Neacon Kamayom, Hen Tamadong Batigel, Chabi. Don't care about Ben, longer Ben, Baware Rianel Banichoy Banishol Tame, but go to you be a necon, Biakadilla, Letter campaign we and Tame, go young Guru be cover up bellet, Chawe and disarmament, the way come a yom can warab away disarm, and Jena, a cover up, go take a roti, be cooling in a year, Name a direct to my yom, tear out it on Tame. Ngayon siyang ka makal may targa kur nasar may targa kur panga wuri shala taib galwa chala kangadang saib garwa medan jarame de belel ko jarame akam ground force but ko ntame ko ndor kama yom taib shawoy ka governor dung unity state jene gorke ne kana full jam Tama governor dung Unity State chawo detain ka Juba. Alawo chejen cha no go balo jaw. Ko gor ko ba kon declare ka ngadam kama yom enjeno. So ntama ajena nana to. Mala ler ne yen wori wona me kor kamadan ge jang dong bi ko understand ke duma yom me. Ko medan chala riyo wojen mo we wojen kan nasar ba ko panga jena ka panga Medan te kon ke kontin dang jok tu la tar geden tama kon wari nama mayom nama lar nama kuba kontin dang jok ti tama ke pas target ke kume tama cha mayom cha choose ken chiri ga cho companion go kuba alif enjena te gora wo te ke tiba kon jola kriya laga dong cha ling tama changi che de we kai yoi but then me chop begian kan new kakala follow I don't think we should chop kai ne tamaja lady wo galbo ka PG goro be ne ka dialan goro ba kon secure then ba ko campaign ba ko to ka jungle especially here ko antame to da ka kama yom min gor ka long ram gor ka puljang ajen gor no foinim ajen ko la declare kama yom ke jom neme akel me goro wo ya larne kono gwa che yen gar kama yom ngai je go te ridun ka gui gwa me na mu ya dur jit abia mistengnity che ke te chala ma ka panga ka mistengnity chala ka nasar mu ya ko nyol ni ma yom bada neme reality jang ngai kene wo pul jang me cha joni chengi te to kor kama yom me kere to Tama si jang de sai wo ba to ken crowdin again nanen cha mayom cha yu de liran tama wo gwa me ba kor ba to tin gwa wo yen gar mayom chung ne ker gi ba ko la rie Nueri we stand with you che me cha ko chong gi nasar ka cha ko chong gi pan ga we are standing with you especially che ko ne cha ko ngai wo Nuer kel na me calm down ke jam we stand with you chung ne kel ke ye
ana ma bi je ba ko je no kon dial ken ba ko le tin bum ko ngai ne wo okay ne ko ken cha chol na bi ko wore rian yal tame ko ngai ne wo ne ko ma cha ngo ka ma yom cha ngu ni je wo je si ji ma yom ngo ka ni je ko again campaign nur ma ngo da ken je na understand wo ne ma cha to ka na sar shwe yen ka na sar je ne chan nen cha le le mo ko ma wut cái chăn ngay với chỗ các bạn gác anh next em ấy yom cái này là cả Cuba cái content đang được con chỉ đồ anh là big target medan nhirol one of them but chicken nhirol chicken be drop mà for whatever reason but cái là cả Cuba cái đó là chuyện là Mayom cái là big target cái Mayom cho nên chả có được liệt rồi ko jang ko bi ko la ngai wo cha nuori cha ko dole fi tama gor ko la kwat ko udien jene ko ta ga jube cha udien ko de ne ne me campaign against warab use kana mayom use angu based on what we know angu tele dej mi cha wala ko warab de ke le ngu baba gol mayom ke jom ma bi ngai wo ne me campaign against nuori so yen nuori bana chongo bum she me dong chialing jala jen cha ko to jala jen cha ko to yene di ala chunkel ko kan wor ke lu bana dil chunkel ne me be pan kon be go gor kon e di ala kon chane ngai wo to kon kor ke jang chane ditin I okay so okay okay she men chala nen tama ta lieb rianal koloi ka city mala ta sen de thank you but de lar canada le kon de kula concern but she me che la lar ba wogan te ka gwam wa tin but ke 1 week de ya to wala tama ta ka matar ko kwa loi ka city gwa la ta sen ka tama kon jana dusin kon ta kor ke jang ta kon kor ke jang ram guje wona ne me che kor okay so ram guje wo dong che koran ke jang okay it's up to them gan chalun jaw thank you my brothers yen my sister ne dialo kon she concern about me but then she me chala yen ne jene kwai le jo ahead of time wo gan better off 1 week tell a problem tell point of view or what gwa me chosen so now I am back I'm going back now to my city hopefully been to be yok word yok tiang but jen we chara belong ben ka ya wala dong bala ben run ko thama dong ba chu te let raw men de dien dong de yo te na tak edung me cha leng chira lat ka man ten ka jube yes she mangai ko na and gan ma char kana man ten te dien always take a risk but ko la won ne me chi to pan pu wo mi cha la ri cha man ten cha la ka house arrest let's see but ka ta cha ko la je chere mi di de long pan based on what we know chere mi chi mi di ba woni en ye na bia ko par ta de chere mi laptop ne ke chere ma kan ngang ado chere ma nang ne telephone de me dong take investigation me gor ke wo ba le je kui man ten we all concerned about it but let's see ngo lo na ma je en je na chere mi chi mi di de woni but let's see gani bia temal ba wa re rianya la tame anu go doran kama yom yen wori dial chongo kel ke je ko ja de clear already jen kwa la wel pick dong to ke wona ne ga le kwa la kan ke dun wara ba de ni gor ma yom kama yom cha gor fo nda asa gan wori ram gor ke long re de pul jang gor ke je long cha ono long wo de wo ke jube ni ko wo ke governor la riobi min cha ko yan ga jube tam but kwa ko lo medan gor ko ba lo to gom tel governor tin ka tel pul jang tin ngena ko 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 modong de kana loya but now as we speak governor cha yan ka juba but pul jang ko ngor win mi
go ko kor ba chu declare against pulja wala won tama wan ge wo de wo ka jube ngot ken mani to ajane ko anen take pek promotion e ko lel pan so ne biya temal share message dan ko ni dial share long ko pu dung ma yo ma ja be na ne biya temal ba re rianel biya temal